teman-teman, kita kembali lagi teman-teman. Wow, teman-teman, ternyata di sini masih banyak kuyuk ya teman-teman ya. Wow, kuyuk ini sedang apa nih teman-teman nih? Sepertinya kuyuk ini sedang beristirahat nih teman-teman nih. Wow, ini kuyuknya ada berapa nih teman-teman nih kira-kira nih? Wow, ada yang biangnya nih yang besar nih teman-teman nih. Wow, sepertinya kuyuk ini ada 6 nih teman-teman nih. Wah, oke teman-teman, sekarang kita mau mencari ondel-ondel pocong nih teman-teman nih. Coba, wah, sepertinya kandang ini terbuka nih teman-teman nih. Kira-kira ada apa ya di sini ya? Coba kita lihat, kita intip teman-teman. Wow, wow, sepertinya di sini ada ondel-ondel pocong nih teman-teman nih. Wah, ini ondel-ondel pocong sedang berbaris nih ternyata nih dia nih. Wow, ternyata di sana ada bayi monyet teman-teman tuh. Wow, bayi monyet lagi main ondel-ondel. Wow, lucu banget ya teman-teman ya. Wow, ini bayi monyet nih teman-teman nih tuh. Wow, oke. Wah, ternyata mungkin dia mau main sama ondel-ondel pocong ya kali ya teman-teman ya. Wah, gimana nih teman-teman nih? Wow, cep 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 cep. Wow, tuh teman-teman tuh lucu banget ondel si monyetnya teman-teman. Wow, wah gimana nih teman-teman nih? Wah, kita biarkan aja ya teman-teman ya. Si anak monyetnya nih sedang bermain dengan ondel-ondel pocong. Cep cep cep. Oke, kita tinggalkan aja ya teman-teman ya. Biarkan dia main di sana. Oke, kita lanjutkan ke pencarian kita nih teman-teman nih. Kita mau cari di mana nih kira-kira nih? Coba kita cari di atas ini teman-teman. Wow, ternyata di atas ini kosong ya. Oke, dan kita geser lagi nih kemarin nih teman-teman nih. Kira-kira ada nggak nih? Wow, ternyata di kandang ini mah kosong nih teman-teman nih. Coba kita lihat ke atas. Wow, ternyata di sini ada ondel-ondel nih teman-teman nih. Ini ondel-ondel apa ya? Wah, lucu banget nih ondel-ondel nih teman-teman nih. Hidungnya mancung. Wah, kita selamatkan aja ya teman-teman ya. Ondel-ondelnya kita selamatkan nih. Wah, kita taruh aja ya teman-teman ya. Sama si monyet nih. Mungkin monyet juga mau main nih sama ondel-ondel yang lain nih dia nih. Oke, dan kita taruh di sini ya tuh. Senang tuh dia teman-teman tuh. Ayo dicium. Wah, senang tuh dia tuh teman-teman tuh sama ondel-ondel. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Oke, wow, lucu ya teman-teman ya. Si monyetnya kan, wah, mungkin dia mau main keluar kali ya. Oke, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi nih teman-teman nih pencarian kita nih. Kira-kira kita mau cari di mana lagi nih? Wow, ternyata di sana banyak bebek tuh teman-teman tuh. Wah, bebek itu sedang apa ya? Sepertinya bebek itu sedang mencari makan teman-teman tuh. Wow, oke. Wow, bebeknya banyak banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba lihat di sini nih kira-kira. Wow, ini siapa nih teman-teman nih? Sepertinya ini Upin dan Ipin. Wah, Upin dan Ipin, kenapa mainnya di kayu kering ya ini ya? Waduh, ini jangan-jangan mereka berdua sudah mau jatuh kali ya? Wah, ini cepet-cepet harus kita selamatkan nih teman-teman nih. Wah, ternyata di sana ada suara ayam yang sedang berkokok teman-teman. Oke, kita fokus saja untuk menyelamatkan si Upin dan Ipin. Oke, oke teman-teman, bisa kita selamatkan nih teman-teman nih. Wah, ini kita taruh aja ya teman-teman ya. Kita taruh nih dengan si bayi monyet nih. Mungkin si monyet juga mau bermain nih sama Upin dan Ipin. Oke, kita taruh nih di sini nih teman-teman tuh. Wow, senang tuh dia sama Upin dan Ipin teman-teman tuh. Wah, monyetnya senang tuh sama Upin dan Ipin. Wah, takut dia teman-teman. Oke, oke teman-teman deh. Kita taruh di sini aja ya. Oke. Wow, mana teman-teman nih monyetnya nih. Wow, oke. Oke teman-teman, pertualangannya cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke.